وزارت کار هندرا ترکیه بریارا دانینا قیوم لسر شهرداری باجار مزن آمردینه دا و هف شهردارن دبه پی احمد ترک و فبرونیه آقیول اقای جکار دور خست. کارکرین شهرداری مردینه و دلدارن دبه پی پشتی و بریاره لبر آواهی شهرداری جویان و لهمبری قیومان نرازی بون نشاندان. وان رهوال متفداد خبن شاف و دزاتینی سر ایرادا گل کرد اوان نای قبول کرن و بوان قیومی ویجی ام وان قیومی تجاری ام سراس نابین ام قوانجی قبول ناکن. قد أقمنا لشلا شهادة ماجي لشغولي ما إيش خود ذكر ما عطانا چخری شهادة ما إرادا قلي كرد إيرو مردينه قلي مردينه إرادا وينا دست داني سرج قريب درخستيه و برای قل اف سازی هاتیه ستاندن مخابن ایرو بزورا پلیسا و باسقیه بزوره هاتیه دست دانی نسر. هف شهردار باجار مزنا مردین فبرونیه آقیول آقایجی که به اصل خود سوریانیه دبیجه مردین باجار پکوژیانه و حکومت قیوم دانیه سر پکوژیان خلق جدا ین لباجار مردینه جی. Neticede biz halk tarafından seçilmiş insanlarız. Kürt halkı... Di encamê de em bi dengên gel hatine helbijartin. Di kesatiya Kurdan de qeyûm danîne ser pêkvejiyana xelkên cudayên li Mêrdînê jî. Qeyûm danîne ser vîna Kurdan, Sûryaniyan, Ereban, Türkan jî. Qeyûm danîne ser vîna gelan. Em ê tu caran van qeyûmên dagîrker qebûl nekin û li dijî wan têkuşîna xwe berdewam bikin. Gelê me di qeyûman nas neke. Di hilbijartinên heremî yên sala 2014 de Ahmed Türk û Febrûniye Akyol Akay ku niha li ser DBP'ne 167,483 deng wergirtibûn û bibûn yekemîn. AK Partî jî li bajêr bibû partiya duyemîn. Mêrdîn bajarekî ewqas qedîm e ku gelek şaristanî tira derbas bûne lê li ser piyan maye. HDP'yi û DBP'yi dibêjin ew jî weke bajarên Mêrdînê ê qedîman. Tu qeyyûm wê nikaribe vîn û îradeya wan desteser bike. Maşallah dekak. Rûda û Mêrdîn.